Kako je prišlo do sodelovanja z režiserjem francoskim Jean-Claudom? Z Jean-Claudom se poznava že mislim, da več kot 30 let. To pomeni, naši stiki so intenzivni, se srečujemo, dolgo pa seveda je bila že ta ideja, da bi Jean-Claude tudi režiral v Ljubljani in večkrat je že predlagal kakšne tekste, ki bi jih predlagal, ne da jih on režira, ampak da jih mi uprizorimo v Mini Teatru, namreč njegova žena Silvija je prevajalka, pozna zelo dobro evropsko sodobno dramatiko. No in ko je poslal tekst o Hedy Lamarr, namreč rekel sem, zdaj pa čas, da prideš režirati, se je takoj naredil spoj. Rekel sem, Polo na vetrih. Tisti, ki bi bral tekst, bi rekel, ni to mogoče za malo mlajšo igralko, ampak Polona je tako mladostna, tako fenomenalna v svojem, da ko jo je Jean-Claude videl, je iz prve rekel, ja, to je to. In zelo sem bil vesel, dejansko, ko sem bral tekst, sem videl Polono v vetrih in dolgo časa sem se želel, da bi Polona delala kaj pri nas, ker se mi zdi, da take igralke, kot je Polona, Slovenci nimamo, da je unikatna, specifična, duhovita, iskriva in lepa. In Hedy Lamarr je bila vse to. Tako da sem zelo vesel, da je prišlo do spoja, da je Jean-Claude prišel, da je prišel Rudi Sabuni. Rudi Sabuni je, bom rekel, trenutno eden najboljših evropskih scenografov, kostumografov, dela z največjimi režiserji opernega gledalškega sveta, tako da imamo res the dream team in verjamem, da bo predstava o Hedy Lamarr, Sedem sekund večnosti, naš velik hit. Želim si seveda, da ne bi igrali samo v Mini Teatru, ampak po vsej Sloveniji. Koliko predstav načrtujete? To je težko reči. Jaz računam vsaj letos, vsaj 20, potem pa, ko se bo razvedlo, pa upam, da bo to postal nek, bom rekel, hit, ki ga bomo igrali še dolga leta in kot rečeno, upam, da ga bomo igrali po vseh slovenskih gledaliških dvoranah, ki nas bodo seveda povabile. Zavidljive poglede svojih zapisnih kolegi, trapaste vice asistentov režije in sadistične napotke režiserjev in se smehljati, ko me je obsvetila svetloba žarometa, ki te osvobodi. Hedy Lamarr je bila femme fatale. Bila je ena najlepših žensk na svetu, slavna, opevana, bila je tudi izumiteljica na vse zadnje. Potem pa je doživela nekakšen nenadni padec. Kako jo vi vidite? Jaz bi tako začela ta najin pogovor. Vsi veliki ljudje doživljajo padce, zlasti ženske. Ta svet je še vedno zelo mačističen. Jaz celo mislim, da bi če ženska pisala ta tekst, da bi bil drugačen. To je samo ena plast njenega življenja. Izjemno interesantna, ampak kljub vsemu vsebuje eno izjemno zgodbo, ki je lirična, tragična in tudi komična. V tem tekstu je vse in zato mislim, da bo predstava ljudem všeč. Hedy Lamarr je samo lahko občudujem. Veliko sem se naučila od nje v teh dneh in seveda sem vedela za njo že kot otrok, ampak seveda človek se s temi ljudmi toliko ne ukvarja, dokler ne prideš do te vsebine. Kot rečeno, predstava je tu. Jaz bi rada še enkrat poudarila, pa sem že večkrat, ampak zdaj bi še enkrat poudarila. Vsa naloga je na eni igralki. In naj citiram Osipa Šesta, ki je bil velik gledališki človek in režiser, mrtev že seveda, ki je rekel: brez igralcev gledališča ni. Jaz pa še dodajam, kar smo tudi zapisali v gledališki list, brez publike gledališča ni. Torej, izjemno lepo povabljeni. Jimmy, grozno je bilo, res grozno. 10 nas je bilo v tisti ječi. 10, moški in ženske, čeprav v Ameriki ne smej zapirati skupaj moški in ženske. How do you feel working here in Mini Teatru in Ljubljana? Oh, I feel very well. The name of this theatre is Mini Theatre, but it's not a mini theatre, it's a big theatre with much people who are working and
loving with passion theater, and I like this. And this particular monodrama, 7 seconds, how did you come to idea to start working on it? It's so the play is an Austrian play by Peter Turini, and Peter is a friend from my wife, and we was translating this play from German, Austrian to French. Mm-hmm. And I know this place very well, and until the moment I was translating it, I would like to do it. But it was no interest in France, and no interest in Belgium, no interest in Switzerland. And for 8 months, Robbie phoned me and say, okay, what would you direct by us? I say, okay, I would like, if you have the good actress for this play, I would like to make this play. Mm-hmm. And I think the reason that it's more interest in this part of Europe for this play is very easy to understand. In this play, Turini used really the Viennese cabaret, grotesque and melancholy together. And in France and in Belgium, we don't have interest for this sort of thing, but in Slovenian, the actors, actress, and the audience understood very well about this sort of things. Why Hedy Lamarr? Oh, you have to give the question to Peter Turini. I don't know. It's very interesting. Turini is an old man today, and it's interesting to see as the old man tried to identified to the most beautiful woman in the world. Mm-hmm. Voila. Huh. And you were impressed by this idea. Why did you choose? Yes, I was impressed on the ideas, and I was impressed about the character of Hedy Lamarr. She is an incredible woman, not only the most beautiful woman in the world. She is an inventress. Yes. And Turini used the biography in a very strange way, but I don't want to speak about this. You have to discover it. So how is it working with Polona? It's very interesting. The art for actors is very different in this part of Europe as in France. Completely different. But I am, comment on dit, habitué. Okay. I used to work in different language and with actors from different culture, and I was working in Zagreb with Russian actor, but I like so much the theatrical culture from Polona. It's a little English school and much Slovenian school or Balkanic school. For me, it's difficult to say. And I like very much these two things together. Jean, kje je v mojem življenju bolečina?